amaphoyisa umsebenzi bayathatha. Mabe ngawuthathanga bayabopha. Mabe ngakubamba sometime beze bekutshela ukuthi lina asinandaba nani. Kodwa abantu esibafuna ngabeSuthu. Abantu bafuna beSuthu. Abazi abeSuthu basitoti. Uthola ukuthi kusebusuku. Amaphoyisa ebuye efuna ukuzobhadalisa abeSuthu. Abantu abeSuthu nabasibhadalisa masingena. Amaphoyisa bese ebuye efuna ukuzobhadalisa abeSuthu laba abagadileyo. Bethi beqhamuka nje amaphoyisa besiza so kungabuya kuyiVN A1 bese beyisha abeSuthu ngenhlamvu ke beyisho ngenhlamvu ibaleke ihambe. And lezi bhanga baziphatha mina ngwazi ukuthi bazithatha kuwe. Ngoba uma ungazizwa nje izikhala angicabanga ukuthi kukhona izibhanga banganazo. Ababulala laba abantu laba. Ngabe ukuthi bafuna ukuphuza sebesiyazigcwala ke tavern yangikhona lapho akusadlala wenye ingoma ngaphandle ukuthi kudlale sona isiSuthu. Amatavern kanti kula jukebox. Manje ni uvele ehambe etshintshe i100 rand lana ibe ngama2 uzowaphonsela la ma2 kudlala inkomo zabontathu kuzaze kuchayise etavern konke kudlala inkomo zabontathu. Laba bantu hayi. Laba bantu basihlukumeza laba. Lokubamba abantu nje sinoma kanjani emgodini belithola phansi nje beqhamuka kuphela ukuvulela amabhuleti beqeda lapho bebheka ukuthi kufe 2 okay lisebenza kuphi bayisebenza lana lenzani nje driller ngumana kade driller ngulo driller la uzodrilla ngespeed esikhulu kakhulu ukuthi noma into yakho kade kumele uyenze nge2 hours wona uzoyithatha 30 minutes